Kanal Eksplozije vam prikazuje Ivu i Filipa u akciji prekinuo ovaj zadrugar. Nije im bilo prijatno. U ranim jutarnjim satima Nikola Rozović odlučio je da uzvrati udarac Filipu Đukiću, pa ga je prekinuo dok je obasipao Ivu Grgurić poljupcima. Naime, kako je Rozović bio u izolaciji sa Ivom, njegove stvari bile su tu, te je svratio samo da pokupi osnovne stvari koje su mu bile potrebne za spavanje. Nije se dugo zadržao, pa je vrlo brzo napustio izolaciju i ostavio Ivu i Filipa u njihovom poslu. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.